Okay. Raini sante lekin karchar. Iji ko mo rito malaway, iji jo timitin kamane. Karatay jo am ngan chilu yan member rin am. Yo. Hilo. Yan ako mo jilo ay chunian. Raibu jo jilo. Tigalan Hilo side. Jo kami kamane ni karatay jina. Oray ni. Okay, ngayon ko nga na orap. Tunto ko tuh menjalani yan. Yan. Kaptay jin kamal lari ng barang rin. Ang kaji jichonian nanin churung ko chiji jagar ba. Baptize jir. Yan ay chonian mena ko chay tamak. Pag nanin chijala kay gili jagay rutama ko. Say kamane kana kay tamak ay. Yan o chiji jagar ba di dog agay. Tayo chiji jagar ba yan. Kami na yung mga ko itong kamani yan. Kapagtay yan. Ngan member rin na rin yung full point. Chodi mchar. Gan kem. Medyo lumot. Namkat tabar. Maramit. Pajan tabar yan. Ingin minaw siya kanan kamani lo. Prahan kayo nilikadala. Yan yan kajaraman. Hello. Evangelical Lokabol. Diyan berkaki klien. My name. Ajaro yung mga ready dit. Magay. Paano ko first time in Baptize. How does it feel? I feel excited. Wow. How do you say it, Marshallese? Pass it up. Happy to see you. Yang maroray Baptize din. Brother Reynold. Reynold, ang mga din. Man, kamulol. Din jaga na. First time. Baptize lo. Ano na kay? Kahit. Ini kejiban Reynold. Ini batunya baru nikah. Jadi gawam naman. Bajuan katan. Kamululan. Maidrik. Ako yung alala. Karama na ngayon, hindi ko gabini kaman. Ito. Sabak kila. Baptize diye reload edeceğim. Cema İngilizce. İngilizce